Professor, thank you so much for doing this. Let's talk about the Professor Brank gelek spas bo bejdariata. Desrida ka am bahsa tolein heri dawiyen ko Amerika ser İran danine bikin. Gelo eftole çine u bandora wan çiye li ser wan kesen ko ber pirsen ta pesakirna xo peşandarên sivîl li İranê. Yes, thank you so much for having me. بله گلک سپاس. دو بشن تولیان جعالی وزارت خزینه امریکا و هاتنه دانین. اون کو چند کساتی و دزگهان دکن آرمانج، دنافداجی، کار بدستن اولکاریه، فرماندارن پولیس اخلاقی ایرانه و کار بدستن پایا بلند لناف حکومت ایرانه. گلک باندورن وانتولا و سزایان هنه. او مالو ملک وان کسو دزگهان لامریکا کنترول دکه. هر وها ریل بروالاتی و کمپانیین امریکی دگرن کو کار به وان کسو دزگهان را بکن. وهاجی باندور لدانستاندن دارایی ین وان کسان بر ریا بانکن امریکا را دکن. افتوله باندور لوان دزگه و کمپانیان دکن اوین کو به آوائه که راست راست یانجی نه راست راست جدستن وان کسان دانه. So what makes these sanctions چی او تشتا کو وان تولیان جیان بره جدا دکه. امریکا دناف سالان ده گلک توله و سزا لدجی حکومت ایران دانیه. درباره کاریگریا وان گلو اوی ویجاره چگو هرتن هبه؟ Yeah, that's a great question. As you point out, بله اف پرسه گلک باشه. وقت دیار کر امریکا جه سالن هفته و توله دانین سر ایرانه. ده دما ریوه بریا امریکا دا هنگ داکتن و دیسا بلند بون و پاشه ریکفتنا برنامه ناوکی هاته هوله و ده دما ریوه بریا ترامپ دا دیسا سزا سر ایرانه هاتنه فرس کرن. لورا هجماره که مزن یا سزایان بره لدجی ایرانه هنه. امریکا سزایان داتین سر چین، روسیا و ونزویلا جبر بن پیکرنن مافن مروف لوان ولاتان. براستی زحمتک و ام بزانن که گلو باندوره که مزن یا وان سزایان هیا، از تنه ببیجم کو بریارا دانینا سزایان بریارا که زحمته. یک جتشتن هری گرینگ ین کو ویداویه درباره امریکا و ایران چه بویه او کو امریکا هنک سزا را کرنه. وزارت خزینه هنک سزا را کرنه دا کو ری بدن کمپانیین انترنت و تکنولوژی کو خدمتن باشتر بده گل ایرانه. لورا جارانجی را کرنا هنک سزایان دبه کو باندوره که باشتر هبه لشونا فرس کرنا وان. لورا من گود پرساته گل گرینگ بو. Professor, the IRGC and other security forces in Iran have لی پاسداران ایران و هزین دنین اولکاریه لور دزانن چاوا دانستندن لگل وان سزایم بکن. براستی گلک جاران دچن و کامپانین سخته ی نو ودکن داکو خوش وان سزایم بپارێزن. اول ولات بیان ایدی بوان ناوان کار دکن. وی که جی آلیکاریا وان کریه. گلو امریکا دکاره چه بکه داکو پشت راست بکه کو سزاین و براستی وان کسو دزگهان دکن آرمانج. Yeah, that's another very good question. بله افجی پرسکا باشه. تو دزانی حتی راده که امریکا سنور داره. اگر کسک هبه کو نه ملک و کمپانین ویل در وهنه نجی در دکوه در وی ایرانه ایدی جبو امریکا پر زحمت دبه کو زیان آبوری بگهینه وی کسی. لورا سنورداریه که برچاو هیا که براستی اف سزا چه باندوره دکه. تشتکی گرینگ کو نها چید به اوه کو امریکا دگل هوال بندن خواه ین اوروپی درباره سزاین ایرانه بره نه هر دم هفریز بو. لینها ام دبینن کو یکیتی اوروپا جی وکی امریکا سزایان داتینه سر ایران. وها جی خویادکه کو سویس را جی هنک سزایان داتینه. کانادا جی نها همان تشتیده که. ویجا اف ولاتو هنک ولاتن دن بیتر بجداری وی پروسسه دبن و ایدی جی کسن سزاکری را زحمت تر دبه کو خجبر وان بدن آلی. وکی کوتنی شانده. از باور دکم اف یک نها پر آلیکاریه دکه. Just to follow up on that coordination effort. لسر وی پرسا هماهنگی و کورداناسیون نافبرا امریکا و هوالبندین وی راپورت بیجن کو هنک هوالبندین امریکا لهریم کو ترکیه پابندیه به سزاین امریکا دجی ایران ناکن و براستی جی آلیکاریا ایران دکن کو خوش جوان سزاین بپارێزه. از نه بحثا وان سزاین وی داویه به تایبت دکم لی بگشتی. ایجا امریکا دکاره چه بکه کو پیشی هوالین خو درباره سزاین راضی بکه بری کو سزایان دین سر ایرانه. Yeah, I think the United States is correctly pursuing several. بله از باورم امریکا با آوائه که راست اجنداین جدا بریوه دبه دگلوه که کو ریز ایران جی بگره. اف یک سیاستا ما برانبر ایران آلوستر دکه دگر ریزگرتنا سزایان. اگر تو هزراوه که بکه امریکا هشتا حول دده دانستاندن ناوکی دگل ایران بکه.
ام هول ددن بهێلن هەڤاڵبەندن me alîkariya me bikin. راپۆرت لەسەر ئیرانê hatine nivîsandin. Çekên îranî rêya xwe li pirsgirêka Rûsya û Ukraynada dîtiye. Babeta petrol û gazê jî girêdayê bi nakokiyên Rûsya û Ukrayna ve ye. Ez hezir dikim ku Amerîka gelek armanc hene û çê bi taybet ji welatekî hevalbend wekî Tirkiye bixwazet di vê rewşê de girêdayî gelek fekteran e. Ev yek qet nayê wê wateyê ku ji girîngiya binpêkirinin mafin mirov were kêmkirin. Amerîka divê bi awayekî berçav piştgiriyê bide xwepêşanderin Îranê. Ez bawerim ev armanca sereke ye ji bo Amerîka. Lê Amerîka her wiha armancên din hene li herêmê û li seranserî cîhanê. Em behsa hevgirêdana şer û nakokiyan bi hev radikin. Derbarê Îranê ev yek eşkere dike ku gelek armancên Amerîka hene û ew hewl dide wan pêk bîne. Speaking of that in Turkey, derbarê wê girêdanê tu bawer dikî ku şerê li Ukrayna dê tu bandorê li ser wêyekê bike ka çawa welatên rojavayî bi taybet Amerîka jî li siyasetên xwe yên hember Îranê dinerin. Wezareta Derve do got ku Îran dron dane Rûsya da ku êrîşan li Ukrayna pêk bîne. Gelo ev yek dê tu dînamîkiyan li ser erdê bi ti awayî biguhere? You know, an emerging Peywendiyeka nêzik di navbera Rûsya û Îranê de wê pirsa çekên navokî alostir bike, herçene pirsa navokî beşekê giring e ya rêkeftina navokî û karê Encûmena Ewlekariya Neteweyên Yekbûyî ye. Derbarê kiryarên Rûsya li Ukrayna, ez bawer nakim Rûsya wê vîtoya li ser Encûmena Ewlekariya Neteweyên Yekbûyî bihêle. Ez nabînim ku Encûmena Ewlekariya Neteweyên Yekbûyî cihêbaweriyê ye ji bo bersivdaneka cîhanî beramber Îranê. Professor, thank you so much. Profesor gelek spas ji bo damate. Gelek spas û serkeftin ji her kesî li Îranê. Cîhan li we temaşe dike û piştgiriya we dike. Ez hêvî dikim ku siyaseta Amerîka her tiştî bike da ku em karibin alîkariyê bikin.